I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo da snimamo top 5 najopasnijih insekata po ujedu. Ajmo mi da počnemo. Znači, odavno nisam snimao top 5 ljudi, sad smo rekli na kompjuteru, jer i otkad ja nisam bio na ovom kompjuteru mom. I otkad nisam snimao top 5. Pa ajmo da počnemo. Na prvom mjestu jeste Cow Killer, ili krava ubica na engleskom, sa engleskog na srpsko. Ovo je vrsta ose koja nema krila, znači nema krila i ne može da leti. Ona na zemlji može da ujede recimo čovjeka ako nagazite na slučaju na nju, ona je toliko sitna i mala na zemlji da vi možeš slučajno nagaziti i osjećate kasnije bol. Da vas je udjela. Vidite, ako vam nekad po nozi hoda ovako nešto, vidite, prepoznaćete je po ovom narančastoj kao na glavi kao neke dlakice ili kao neka mala krzna. Po tim dlakicama narančastim ćem ne prepoznate. Ovdje vidim kako je ona stavljena direktno do kože. Znači neki lik je s ovom pincetom stavio direktno na kožu. I sad zamislite da odavde iskočio na žalka, znači tačno da ujede. To je mnogo bolno, jer ova osa kada ujede ubacuje otrov u čoveka, preko puta krvi dolazi do srca, ali kako se zovu ti otrovi? Verovatno se pitate kako, pa venomi, znači oni se zovu venomi. Znači ova krava ubica ubacuje venome, ne samo ona, nego i sve vrste osa i stršljena i pčela ubacuje venomi, te otrove venom u krv vašu, u ljudsku krv. A sad zavisi od količine otrova, koliko ona ubaci, toliko zavisi da li ste bezbedni ili niste. Recimo, ako je neko alergičan, ako ne primi lekove protiv trovanja ili protiv gušenja, on će da umre. A ako neko nije alergičan, ali iako neki ljudi nisu alergični, oni moraju da se paze da ih ne ujede za vrat, da usnu u duplju i tu na licu negde, jer će doći do gušenja iako nisu alergični. Pa kako? Pa recimo ako se ide za vrat, tu je gušnik. Tu je dušnik ili gušnik. I to se naduje, znači taj otok i bol, stvari to nadimanje, i kad se to naduje zaustavlja vam protok kiselnika do pluća i tako možete da se ugušite. Vidite, ova osa je stavljena direktno na kožu. Ali je bolna. Idemo na sljedeću osu, a to jeste Executioner Wasp. Na engleskom znači dželatosa. Ova dželatosa ima krila, a ona krava ubica nema. Ova je, vidite, ovaj opnokrilac, vidite kako je dugačka krila, i prepoznaćete ako vam sleti po ovim crvenim očima, znači ima ovakve crvene oči, pošto znam, dželati su u istoriji bili opasni, ali i ovdje ova osa isto mnogo opasnija od samog dželata, čoveka. Jer ima ovako crvene oči i mnogo je agresivna ako izazivate. Znači ako je juriti ili blizu gnezda i to ona vas napadne i izuidat će vas kao, znači, da ste joj meta bili. Znači kao da ste samo stajali u mjestu i ništa niste radili da bijate. I ona samo onako vas ujede. One ovako vidite kao mnogo narančasto žute boje, vidite. Ovaj trup, vidite kao da je stršljen. Znači ova osa je kao nalik na stršljena, ali nije. Jer stršljen je mnogo deblji, gdje ćete na kraju. Znači vidite, i zamisli se, i ona ujeda isto sa žalkom, znači odavde je od ovog uskog dela trouglastog izlazi ta žalka i ujede. Kad vas ova osa ujede, čuvajte se obavezno, jer ona izaziva toliko jak bol, toliko jaku patnju, znači izaziva u vama. Tako da na mjestu gdje vas ujela imate neko zapaljenje, znači kao da se to nešto zacrvenelo nad koži i taj otrov sigurno izaziva to zapaljenje na koži, na tom tkivu, mnogo boli, znači izaziva neko zapaljenje, znate. Mnogo vas peče, kao da ste se opržili recimo na peglu ili na vruću ringlu, tako deluje. Ali malo više, ne malo, nego malo više. Vidite. Isto, ovdje imamo sliku gdje se drži s pincetom. A i to je korisno, jer nijedan insekat ne drži rukama koji ima žalku, jer on može da ovaj trup da iskovrlji ka glavi i da ubode vas u ruku ili u prst, pa vi morate ispustiti, a to može poslije da poleti pa da vas ujede na drugim delovima tela, te imat ćete duple bolove i dupla zapaljenja. Čuvajte se ove ose.
Gelatos. Sljedeća jeste poznata i Tarantula Havk kao ime, ili Tarantula Soko ili Jastreb. Vidimo kakva je ona izgleda na slici. Ona je, pogledajte kolika je, znači ona je kao cijela šaka, znači kao jedna šaka cijela. Pogledajte ove njene nogurače, pogledajte ove noge njene kolike, znači njoj su noge ogromne, znači. Ona ima i ova dva para krila, znači ovo je dvokrilac neki, pošto ima dva para krila. I one ovako crne boje, vidiš ovaj trup i njoj crne boje. Ali ona ne ujeda ona ne ujeda kao obična osa, recimo, onako. Nego ona mora da ožalku na gore, znači sada recimo kad bi vas htjela ujesti, ona bi morala bude negdje ispod ili pored vas, ali uz taj deo tela da bi mogla da ujede na gornjem mjestu. Jer joj žalka izlazi ka gore, ne kao običnim osama. Vidite kolika je ovo osa. I ona je isto mnogo bolna kad vas ujede, mada nije kao Executioner Wasp ili Gelatosa, jer kad vas ujede Tarantula Havk samo izaziva neke bolove, malo veće bolove, sad zavisi od količine otrova. Ali ne kao Gelatosa kada vas ujede pa izaziva kao zapaljenja na tom delu gdje vas ujela. Zavisi od Venoma koliko vam ona ubaci Venom u vašu krv i tako može da dođe do gušanja i do srca i do umiranja. I ko nije alergičan i ko jeste alergičan. Ok, vidite ovako. Ako ovo vidite, čuvajte se jer izgleda kao vilin konica, a malo znaćete da nije ovo vilin konica, ali i da vam slatina vas neće ujesti i neki ljudi misle da je ovo kao vilin konic, pa ne moramo, kada se brinemo to ne može da ujede. Ali ako osjetite bol, znaćete da ovo nije vilin konic, nego Tarantula Havk ili Tarantula Soko. Tarantula Soko ili Jastreb, kao ova vrsta ose. Sljedeće je previše borbena osa i noga je crna, znači ovu možete lako da prepoznate ako ne nosite recimo crnu majicu. Najgore ćete prepoznati ako nosite crnu majicu, recimo, a ona je mnogo opasna. Ako imate druge recimo delove, ako imate druge boje, moći ćete da prepoznate lako tu osu. Da čitamo, Čekaj. Ajmo onda začekamo dok se ovo čita, ljudi. Kako se zove ova osa? Možda će vam biti poznata osa. A to jeste Warrior Wasp ili ratnik osa. Osa ratnik ili ratnik osa. On je maliko, vidite kako je kao ne crne oči, ima ovako crne oči. I cijela je crne boje, znači pogledajte kako vidite kako je ona skroz crne, vidite. I čak i cijela je crna, ima ovakav par krila, vidite koliko ima duži. I njen deo isto kao crnišo koji je malo debel, brate, kao, vidite, mnogo je crne boje, znači. Ovo ćete lako da prepoznati. Ova osa kada se ujede isto izaziva neke velike bolove, baš opasne bolove. Može i neka i zapaljenja, ali uvijek morate da znate da znači sve ose su opasne i ona isto ujeda kao i obična osa. Čuvajte se jer verovatno neće vam biti dobro ako vas ova osa crna ujede, jer jako nije kao Gelatosa da izaziva neka jaka zapaljenja, možda će vam izazvati neko malo zapaljenje, ali i velike bolove ćete imati, to zavisi od Venoma. Evo je ta ratnik osa, koja je skroz crne boje. Dobro, idemo na još jednu, pa poslije idemo na bonus. Evo je posljednja osa koju ćemo vam predstavimo, a to je Yellow Jacket. Ili na engleskom žuta jakna. Osa se zove žuta jakna. Zašto se zove žuta jakna? Zato što vidite kako je to sve žuto po njoj. Vidite, ovo je obična osica, znači Yellow Jacket ili obična osica. Neki ljudi nazivaju da je to obična osica, a neki nazivaju Yellow Jacket na engleskom. Vidite kako je ovo kao crne boje, ovaj njen deo. Ima ovakav par krila kao i obična osa što obično ima osa. I vidite ovaj deo gdje ima žalke, vidiš kako prepoznaćete baš po ovakvoj boji. Jer takve ljudi znaju kada idu u šumu da ovakve osice isto su i Yellow Jacket. Znači i obične osice i Yellow Jacket nećete moći da prepoznate koja je od njih koja. To je ista vrsta osica ili Yellow Jacket, to je isto. Obična osa ti Yellow Jacket. Vidite. Ima ovako žute šare. Vidite.
I ako možete vidjeti ovdje, i ona isto im ujeda kao i obična osica, znači, isto im izaziva to na mjesto gdje vas ujela, isto izaziva to neki jaki bolovi, ali i crvenilo možda sigurno, pa i to nadutost tela, da ti se naduje to gdje ti je ona ujela. Ova osica je mnogo poznata, recimo. Poznate i po nazivu, recimo u igrici Fortnite, znate, recimo Yellow Jacket Pack, gdje morate da kupite. Sada, ko igra Fortnite, igra. Ko ne igra Fortnite, to neće znati Yellow Jacket Pack, ali ovo je, ne pričamo sada o Fortnite Yellow Jacket skinu, već mi pričamo o osici Yellow Jacket. I ona je isto opasna. I kakav bi ovo video top 5 bio da ne ubacimo najopasniji od svih osa. Jedan insekta najopasniji od svih osa na svetu i najbolniji, ali manje otvoren. To je stršljani, azijski stršljani. Ovdje vidimo sliku koja je isto jeziv prizor i mnogo bolna. Jer ovdje vidimo da ovaj lik drži na ruci 4 ta crna azijska stršljena. Znači imamo i Giant Hornet, kao ovo može biti Giant Hornet, ali Asian Giant Hornet. Kao azijski džinovski stršljen, ogroman, znači ovdje vidimo kako su ta četvorica stršljena na ruci ovog, pogledajte ljudi samo ovo. Ovo vam je opasno od svih koji možete da pretpostavite. Pogledajte ovo usko, šta je ovo, jer ovo žalka od stršljena. Sada zamislite da su oni se malo na gore ove trupove podigli, samo da su ujeli ovog lika, znači da su, kako bi ovo bilo bolno, jer su azijski stršljeni mnogo opasni, jer imaju tolike jake bolove, da čak i oni koji jedva preživi da nisu alergični, taj venom sigurno je, može da baš da mnogo boli, znači ima napravi rupe kao da se naboli na neku žicu ili ekser, tako napravi rupe. Pogledaj koliko je to njihova uska žalka i to kad bode vam, kad vam se zarije ova žalka u vaše telo, to izaziva mnogo opasne bolove na kojima ćete skoro kada ćete da umrete od tolikog bola i koliko vas je ujela. Ovdje, mislim, ova 4 stršljena da ujedu ovog lika na ruku, pa on bi bio mrtav, znači, ne iz 5 minuta, već bi iz 3 minuta bio mrtav, i da je alergičan i da nije alergičan, pošto, zamisli koliko venoma, zamisli ceo venom da ubace u njegovu krv, pa šta, došlo bi trovanje krvi, odmah bi došlo bio bi otrovan od stršljena i umro bi koliko su ovi četvorica stršljena crna, azijska, zarili njihove žalke u ovu ruku ovog što ih drži čoveka. Pogledajte. Kakav je njihov deo trup debeo, znači mnogo je deblji nego kod one dželatose. Pogledajte kako je to debeo. Ovo je najopasniji insekt od svih osa. I svi ljudi znaju kad idu u šumu da treba poneti recimo lekove protiv gušenja i protiv alergije, jer ko je alergičan na otrov ovih insekata i ujede, odmah će da zažali, ako ne ode odmah u bolnicu, odmah će da umre. Od otrova, jer ovi venomi su mnogo opasni. Znači ljudi, vidjeli ste ovaj klip. Pa ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav!